Još od njenog koncerta na Ušću, spekulacije o posvećenosti nastupa Jelene Karleuše ne prestaju. Spekulacije o posvećenosti nastupa Jelene Karleuše i dalje ne prestaju, a pevačica je sada rešila da otkrije koliko je zapravo karata prodala za zadnji nastup. Karleuša već mesecima ratuje sa medijima koji objavljuju podatke da na njenom koncertu na Ušću nije bilo 40.000 gledalaca, te da je za nastup na Kopaoniku prodala samo 9 karata, a sada je rešila da se našali na svoj račun i prokomentariše svoj sinoćni nastup u diskoteci Palma u Cirihu. Bolje je da napišem nego objektivni novinari da saznaju. Sinoć sam prodala 3 ulaznice, a 2 poklonila. Evo i dokaza, napisala je ona na Facebooku uz fotografiju pune diskoteke.